Ajmo, igramo. Ajde, studija! Ajde vamo! Delegat! Ajde, ustaj! Brojeve, hajde si. Hajde, šta vidje brojeve? Jelile, baklava! Bravo. Znamo li hoće? Jelile, baklava! Bravo. Brojimo, ajde vamo! Nije znali koliko mene ova noga se sad. Ljudi su bolji igri od futbola, treba priznati. Profesionalni. Nema. Pogledaj. A danas? Da se vratio, ja sam se naprazni gol. Dobro, ne bi tu ništa, Mir sad mogao da nije veda. Ništa. Mir sad je tu samo figura. Srušta nego. Nemojte nasilu ljudi. Igrajte, nemojte kvariti ovaj. Vidio to? Opa, Mijenjaj tablicu. vidiš takav ti je naš narod, uvijek za slabijeg Pa mi smo tako merhametli. da dobije. Gledam, gledam. Ajde. Ajmo, travni. Ajde, igrali. Bilo su 3 ure što A je. ti kako ste igrali? To je jako opasno. Imam to dođe. Sa stigla. Ovi ne praštaju. Ništa, ne znam Gledaj, ovaj sa fadom. Bravo. Može? Samo pribijte, samo pribijte. Ništa. Izvini. Opa! Gdje smo našli taktiku kako ćemo vas pobijediti? Igramo dok ne izgubite. A do sada ne sada. Zicer čisti. Čekaj, visiti ta rana. Tu. Ovaj mali kisne prst. Ovo se nije desilo. Aj tu ki sjedi jedan da bude sjedi. Ajde. Ti sjedi jedan da bude sjedi. Ajde. Nema kazna. Vidiš da je opasno. Pošto se trese se ova zemlja. Gdje nalazite? Kako igra se. Vibrira. Ajde, ajde. Luna vibrira. Dobro, bravo. Dobro, ovdje mogu mi ste i Mir poljoprijači otpor pružili. Kažem ti ja, najbolje je taktika, dobro i umor. Dobro, dobro. To! Evo je! Ovo je dobro. Ja kažem ovaj da on to. Samo da se onaj kolac malo vamo udjesno ošino. Da se nije slomio, Nema ko. Da dok ne vidiš samo udara. Ne, nije. Zirko ne. Ovo je iznenada pali, ovo mi je slučaj. Ja, mama, samo sam ga rabim. To nije. To nije. Idi otvora, aj ti se zatvorni ko Juventus, kad ga Allegri trenirao. Hvala. Da nije u zada. Evo je to,